Ethiwa silikali ya kati kwisila muvea wa uimini kwendea ulolomelilia muvango wa ukwata ambao aimimaka wa kwisila walaniwa wa Coffee Cherry Revolving Fund nivatondeka ni mayaka wa ekaliuka na kwa ila isioni sia ukamba na kundukula kunge yithitwe na mawumu. James Mwangangi ula ni mwene kivila wangwatanio ya aimimaka wa kwa matingi kuu ya matungulu ni wakadhi ya vanene matambia ala maonekete kuma silikali nene vala aimimaka wa kaundini ya Masako meukwata silingi mbewa milioni 500 na ya kaunti ya Makueni maikwata silingi mbewa milioni 18 otonu wako ulia silikali ya kaunti ya Masako kuendea kuongela matambia makwa ile ni maino ya kawa na kuikithia ndi nasioka 89 boni mutisia nukutuelesea. Mwangangi awetakana muvango wa silikali kwisila kinandu cha Cherry Fund ni utethio munene kwemi makawa na ingivena kirelo cha kukilia mathoa makawa thita imakawa tina utanu kondo muvango museo ula wa silikali yekite kondo akawa kwisila DSS kwena muvango museo wa Cherry Fund na ithia imakawa Masako nutu benefit na Cherry Fund na Cherry Fund ni ya mimakawa onde kawa la wa mina kuketha na watwa immediately ukanewa 40 shillings yakilo ila watwa na we kalanga watwa ingi second round ujoka newa 40 shillings which means kilo cha kawa yu kina silingi 80 utaichota kawa kaku utaisa ku market oloti no kwatie 80 shillings kwitha be kindu kinyi kikoneka yulwa kiu kiketha ki faida bado kwa muimi kavindani kauni wa kule silikali ya kaunti ya Masako kwikithia kana ithi cionthe cia kawa ciina kundu kwa kiwu na muno kuvingia masilanga kana kwenza ndovu cia kuongelanga ukwati wa kiwu la utetheze kwa ila njangitha ya kawa ya museo la national government ikunite na yo county government mwina responsibility yenu kila society kila factory they wana borehole ondo tese coffee is food na ya process wana kiwu clean na wewe ende yana kwete mbesa nzeo mabina mekite to process ya kawa na kiwu chose ni na imbusi nyoka ikangala ko ne kulia county kwesela kwa madam wa binadeti ondo ne tese netenete ke uendesho wako kula kwe yaimi mondo nuna tunengie mbeu ne kulia kila coffee factory ikabinge wasilanga nikana tukangija kawa wito nondo kawa mina kuonenga kiwu onenga double ondo wesa kuonenga na wona tauma from 2 kg now we can go even to 30 kgs it can fetch even 40 kgs kwa une kula county tune kemu bango musio wa kiwu kila kithi wana borehole na kithi wana silanga kumana na kino mathuthia emi kwendea no kwata mbau mathambia la manenganitwe ni silikali no kana gwikithia kana ni mayakawa ni athayuka na kwendea nongelanga ni mano vandi wa kawa kaunti ya Masako kwa une kula mimakawa ni kwithi wa silikali ni ona nisie mwoloto museo na yabanga kusupport ya mimakawa na itutekia bitini mane ya kawa ona county government ina tutho ye seedlings no sio na mwoloto museo wa kutonya kana tuime ikawa tutonge ikawa tusioke ikemone cha kawa kila cha twa miaka ya miongo nana ando ingine twese masomia na kawa ando inge mawithe kana kawa ona miondeno tinaonza yuondo kawa ko tusioke ine mane ando ala me katika nzoni ile imea kawa twina advantage na stiko ndo kwinje komea kawa na ndo ko kwito kula kuna restaurant kwa ndani komea kawa ne kulia aimi tusioke ine mane tubane kawa mbewe lanzio yukana za ko kambani ni SL28 na ithie twina seedling farm nitubuite mbewe kwa wingi muno twina mbewe up to a total of 100,000 ko mundu lo kwenda kubuya kwenda kubanda kawa nondo manywa makawa menza watene kwithano nikienda makanya nikienda makabwekwa lo kwenda kawa kwa matingite na kawa we ready kubanwa mbuya yokete Mutungo TV kuma matungulu nyene toboni mutisia